And then so I had a for Trillium Poor, but say ya do. A boss row and as I say. And I say, send me new. Yes, I will share. Our attention TV. I will see more quaba, and attention TV. Attention TV, no, I say, your Facebook, YouTube, Twitter. Maybe show, or I will share from the next say. Attention TV, or Twitter as Attention Tvgh, or call me tweeting online here service MIA. Or call Facebook as Attention Tvgh, or call follow, not on liking, then they on commenting for on share money. Or call Attention TV, you feel my casino so the YouTube, or call Basho. On subscribe no notification bell and come money. Now on share no comment or answer and liking and fat and money. Maybe any akusia sparkles. And then Mr. Akan. Apostle Samuel bakuna ya ka ho ne ne bi sano say ene ye bo no obo eye obo anase eye obo eye na o say me bo ni di different ne de ono a ana me bo di ene ye bisa brebe ana ye be ka say ye Sabath day ka me akoye say aso fo me bre e hwehwehwo tim e wo Ghana me mu ha say ya wo kire say me menda ene ye Sabath day na kire say me menda no ka na ye ntwade na so enkrofo ya wo ka say wo ntwade no church members ni bi etimi faka na kire say no so oto ade fu so ti olo ife brebe ana ye Sabath ana se brebe ana ye be ka say ye ya homeda ana etimi fa day bia as say we Christo ni nkwade utimi de day bia eye wo holy Sabath day ano ana we bisa apostle Samuel na me ka wo say wa wo pese ye bo wo de ujuma hu de ro e de ma wo no so na da ne da me ka no e fa wo say isa anase eye kese anase ye hone woda bi Attention TV ye hwe sa o de basa se ga ye bejo no eye koma bi is a peanut enti me pa cho fa wujuma no wujuma na wo ye fa pro Attention TV na se akoso mpese wo posa de wo de ro e de mo ai e bejo ska kitwa bi o numbers na escoli e wo screen asa na pa cho fa ba ko na frame o fra ye bejo so marketing department e bejo so na bibia atodin e de ama Attention TV me try me ho basisia I will say that so when I'm ready to try me house my pay at the buy. I'm a house Attention TV so and that's one. Attention TV all social media platforms. I'm a house and a apostle Samuel and a so edition. You ever share that what it may and a friend yes somebody. That's one time I know. And my house says wow pair of Yamana stainless steel good is out there stainless steel stainless steel jumabia e de ama won me patro tree bia hwe Solomon Income Royal Enterprise or Ablikuma Camp obetimi afre no e was 055-099-1052 055-099-1052 I wa ope obi amana ye stainless steel e de ama won jumabia no owo se obeye e de ama me patro yanko ne Apostle Samuel enkohwe komo Apostle ma kwa ba Down the woman. Yes, I be able to. I rather don't. Yes. Let me be so. Udi no say about the same. Me the Apostle Samuel Obo Donko. Obo. Is it a bo? Ah. Ane. No one. What would you and so fat ones? Me am di. Oh, what can I do? Yes, Papa. Obi di dey have that for the tons. Me am di. So it's a bit say you didn't know for Obo. I would do Obo. I am wow. Oh, they were fancy. And didn't know Obo. There's none 1 year. Maybe more Obo Donko. First and second, I want Obo Donko. Aha. Your doors. With the Samuel Obo, yes, Obo, Olivia Obo, Janet Obo. Say like Papa, you show your cast a Sabath here then. Meta. Nakam Macan, the battery. Okay. So I can't go from Meta. I die at the home. But your sister, what kind of Genesis and Pitty as now? Nakopo say, or boy didn't have you also a young Meta. The 7th day. I would say a cassa Meta. I can cassa Home. Da wo de home. Okay. Jaya home da. Da me de home. Ti no tina ka say da bia oni papa no to home. Onya me boss ro ba asase no. Aso de nansia na ye na de ina da to so home. It is obi ya die bi
na se da taso mienu wabra otumi home eda taso miensa wabra otumi home eda taso nsia na wabra otumi home de akankasa so obi anti ase a obeyi eda bi se eye saada no ko ana se obiaa de home why because nyame home eda taso nsia nje se obiaa so enyusu no sa wada ntumi kwa yesa ema ne enti me ka se ye kasa home da da obi yi edi esi wo se me de home. Okay. Na che say mbisa yakoye Christopher yi that pot men na what say ye home da. De bia tumi de ye home da. Cause ye say Bible mu God rested on the 7th day. And it's all rested and say anka 7th day na anka wo say ono aboyen abani wi ase de anka na hye na wo say edisu. Some woman na wo Bible. So di ame na hye so. John 14:15. Ose say modome a munni ma hye so. Na omu say kasa na ye kan. Eye maka cho say ya kan kasa na twi kasa. Okay. Home eda. Home no nko a wo. Ena da wo de home ye no so. Eno so ho. Ndi say ya Monday na wo de home ya. Eye wo home eda. Eda wo de home ye no. Eye Monday. I was like Ghana ye wo die de home. It's a holiday. Edru wa ya nkwa adwuma. Eye krofo de. Etimi si bia Monday eda bia date ni besi no. Ye na so say na eye holiday. Ye fa nkwa ba bia na adwuma ye fo ahome. Obi so kwa adwuma. Eda na ye home da no. Omo no omo mfa say na ye de ye home da. Ye home da bia kwesiada ye mba adwuma. Ye ko asore. Ufra asore akofie. Ade bia open na wakwa akoye. Na oman no so aja atum say ye asoman ne de ye de bia Monday ye de announce say ye home da. Ye na so ana ne chese say me so me di sa eda no. Because aban na so home da na holiday on also man adwuma ye fo. Okay. Nti se me nya aban adwuma ye ni na me so wole tuala sa na me ya. Na me say aban say dabi enye yesa. Nti se ye tie kasa bi na ya kira ase ana ya kire me ni party ase. E se ye hu na sam na ye kan. Ye se ye so baby ana ye kan keke. Aya home da wo do home ye. Nti ayawo nyame bon enansi o de bo ade na estosun so no de homa ye no ene ma nyame bo na ye mobio. Okay. Hwe obo soro obo asase ene ma ewom na odua ba akokora no begusu nsua ma afifire anasa age wasase no mu asa na start se enyine no enye adwuma ketwa enti entu mfa de anyam kopon ye no ene to ye ho so ene dynamic ketwa obi se wo kan Bible na Bible no ketwa o se na seno yakopon do wiase se ode ne ba wo no kro no man se obi obetine de wanyera no ode ne ba ma mo ande etume de ba ma eyam tumi se waso dem se me pen pa ba ma so na kofom no ma ye ne ba ba ko na ye nku no ye fa ye sacrifice ma sorry na so ne mpeja mi se mada wo ba ma akra ba ko da obi enu wa obetumi aye sa de enti ho anna se de nyame ye no no obetumi aye ontumi na don ya de tiase ono no boa ya me ye ne aye tumi ye nti so bi ka se me de onyankopon de ho me da eda se me nda nti me so eno na me so mi de so me nda ene adwuma ya me ye na ye bi otiere adwuma ya me ye ne bo mo de se obeye se adwuma na wo ye dua na wo to video se ma bro na wa ho me da na ona na wa e ko asara ko bon se ba ko mi na oba fia me me de do ase me ko de ho me da ho da wo de adwuma ba na ye wo ese se wo hwe adwuma e wo ho enen se na wa ye adwuma ya da ho me obi a wa ye adwuma bre na se nyakopon no oye adwuma nto ye adwuma nti na ode je na ho me sa nti ye kan se ho me da ye se ye kwa aso na se ye kwa aso se ye kwa aso se o kwa aso de na che se ho da o kwa apamda de no matete be ho me da ye nko ba bia wo ye tena fie ye satale ye sam satale kala wi woni ho me da ye nse shepita eti se kokko aye tuntuma tuntum aduane kora a wo no akora no se ye bode a ye fa bayira nka ho are ye ho me da o ka ho a
wo di bi foforo aba fra ne a wo ye no do wa say that no patch o say say e homeda onyame wa anya adwuma ohome enti edani do a ye nya adwuma se we kokko na ma se na me tewa e ye kokko esese me kofa ade foforo de ba fra me de ade foforo bi be kan ko ma ye adwuma enya homeda enti esese me did down se ne da no ete ma ye adwuma ma bre ena me nko ba bia mada ta ma me de asese me humi du a me sore pie ne du a na ma sore na me ta me ndu me si me de homeda na ma fofo na me be pa ho me si me de homeda na me be pa fra ba so e de na me yi enya adwuma me ye adwuma ntina tsa homeda na ase enya homeda e adwuma da enti homeda du ade bi a wo ye no esese wo jai enti o mo de homeda na wo se aduanu ka so mo nyi o e ba se o mo faka me ne mo de ntia o mo faka no so de ka kwa hinu na jo so de homeda da ba na wo de homeda me menda na o twika enye adwuma asesa wo yere na o ba bukem na wo twi mo so mo kwa asore wo ye adwuma wo kwa nyina adwuma na wo ye o na tikra ye adwuma enye adwuma because e be ka ye be do ba bi na e ka ba se kana ma menka e wo homeda yi hu so fo be ka ya bo hu we se e memenda we se wetina fa de bia we se ye na ye tsusi se ye be kwa asore ko sia da no nche se ye homeda pacho se mo be ka ya sa issue e be ko so wo Ghana man mu ha se pa da na so na ka abontin preacher fo ye mu asem bebere ko jina abontin a sa na wo kire ba me na me hu se obi wo wa kasa bi a wo kana na wo te ase o edi wo kasa o ka ebu bebi ase asafra katachi o mu yi na wasa popi wodi kuri wo te ase eyebe enti se me bu sa be ye kasa be na me de bu be okay eye fante kasa na me de bu be no wonya fante ni a won te ase edi wonya fante na sebe ma be fo mani mo wo ye esremuni na wo so akotira esrem na u bu sa be ya edi na wo pese o ka kira wo amon te ase na wo kana ase enti yesu bra kasa ni amunim de mahunu de amate ano mo adanse na mundi enti se ye kasa homeda wonu sa sande mi sa ma mi se oye no funi na se nyame mu krom kasa mo friend se so mo friend na wuni ana mo se ende asoro be na wuni nhira mo papa na isa defo na wo mo dafo because wo ni se wuni e ya tabidie anu se sa no friend nyame so enti se ya kasa ye nne homeda aye twi kasa wo de ko bi kasa mu a na ono a kire homeda no sa na ono be si aka no kora no wo se aye different kora ana se wo ti homeda na wo di wo ti ase da ba na wo pese wo di homeda onyame odi na ho wiase na ya de ono enanso na odi de homeda nti wo ka wa nti ya kwese sebe na se wo se wo di homeda na sa sebe no be kwa kodu na ade bi a wo ntumi nye wo wa na fe na wo be yende nti me de me hu se obi pese wo di homeda me kan ti obi se mo ndi no homeda but on yes sure se homeda na wo di no ye ho adwuma wo ntumi nya ho adwuma man ko fa nsoa okay Sara pasa mtira ma na chese apostle we don for church say wonim say wutimi edi homeda o nya ho adwuma o nya ho adwuma wutimi ho adwuma men ko fa to ho wutimi fa da bia as o home sa so for that say obaye Mesi me da basi baba o de wajenche aba so for ala bolata smithia no okay wa konta ba ko fe apostle Samuel obo ana obo donko edi die abusia ha anya na edi jumadi ebesi na meka wo se university twe wa ye de na wo se de beba na mo de akoma wona we bi eja kan mo bro one pacho sisi afren o was 054830295 na wo ne extreme komo emfa ho na meka wo se wa wo pese ye di anase ye po wajuma hu de go de ma wona pacho attention TV doors are open to you that is skakuma bi ana ye baji efru nchene apo wajuma hu de go de ama na meka wo enso se wa wo pe obi amana ye stainless steel ai we ye boy ye to your boy stainless steel ejuma ede ama wo no me pa cho hwehwe Solomon Income Royal Enterprise
Solomon Income Royal Enterprise or Ablikuma Kev Udu wa or Honomo friend I was 0550991052055099105 bidding any Akusia Sparkles Attention TV. Bye.